Hi, my name is Sophie. I used to live in England, now I live in Slovenia for 7 months. Sophie oče je Anglež, mama pa Slovenka. V Ljubljano so se preselili tudi zato, da se bo Sophie bolje naučila slovenskega jezika. Well, the differences are that in England you hug when you say hi, and I noticed in Slovenia that you actually shake hands and instead of doing hugs. Že v Angliji se je učila igrati trobento, pogreša pa svoje prijatelje in športne aktivnosti, ki jih je tam obiskovala. For girls in England we play netball. It's like similar to basketball, and then rounders, which is similar to baseball, and hockey. Tudi šole v Angliji se malce razlikujejo od naših. If I didn't get something, they would help me understand it and stuff. But in Slovenia, in the school I go now, I notice like they want us to do it to our, like if I don't know a word, they say, okay, try to find it in the dictionary. Poglejmo še nekaj značilnosti Združenega kraljestva. Glavno mesto je London. Prebivalcev je skoraj 32-krat več kot v Sloveniji, veliko pa je za okoli 12 Slovenij. Odločitev Britancev, da bodo izstopili iz Evropske unije, Sophie žalosti, saj meni, da smo se po drugi svetovni vojni v unijo začeli združevati z razlogom, da bi vsi živeli v miru. And also, like people, if one person from Slovenia wants to work or have a nice job in England, they may not be allowed to. To težavo bi imela tudi njena mama, ki nima državljanstva Združenega kraljestva, a je to ne skrbi preveč. Because if we're not allowed to, we'll always be together and we'll just move to a different country. And I'm fine with that. Najbolj pa je sprošča kuhanje in pripravili sva tradicionalno jed, toad in a hole. It's like Yorkshire pudding that is like similar to bread, but instead of like just plain pudding, we're going to put some sausages inside. Poskusiva slano in sladko različico, ob tem pa mi Sophie pove, da si tako kot njen oče želi študirati na Oxfordu, ki je ena najuglednejših britanskih univerz.